Okay, Kumasi Asante Kotoko Mapoma. Yes, the Royal City Club. Kuma Pima Pembeba Bobo Kono Asuya and Ausania Dia Shemu Biemi. Nadia Tia and say, aha, hey, GH Live Media. GH Live Media. Na segment I do see a Kumasi Asante Kotoko Ahimfi. Kumasi Asante Kotoko. Yes, Fan TV. And no any address so you put a quick super updates. Ewa hanomo. I say you demand in a team for the beer. Ewien kunim jesuo. Na episode we are the brewe. Efa player acquisition. Players out doa. Abakotoko ne de di hun komawe ya breaking news na ma and goalkeeper camera crown so aba and no training as me the next episode we about Kotoko training grounds report. Me the beba but yen can you wait and free one more. Now, Kumasi Asante Kotoko striker a friend is a Morafin Donzo. Yes, Tieniye Mami. Medinka Ben who Juma show the video correct at the amount. Kotoko ni din komo wie bia. Say percentage wise so about Kotoko na tiaba form because now it's a Donzo any goalkeeper Muhammad Kamara. Omi nyina for the same flight ebe pim and a Kamara de waba abe sign a contract 2 years kama just ye hu video no bia chedi. Na Donzo ni team obono Hafia womo ene no say dinkomo renew ni sika samu ni ade ama na kosoro nti akwada na join ntanta kakra ba obeka a couple of days ago made to wanim sa Asante Kotoko boko no me pa cho tie ni ye ma me krobia metema boko no womo very good options ahodo pii ekobasa dumba ne mampa omo new super mbella ahodo no just say mbella foforo nko an omo pe so wa beba badwuma den wani mu what say toga mbella eno muhia na obeka ma nche omuma agent ankode cracher friend say Donzo eba no me pa cho de tie ene say your friend say duba opanyin ono ene dasa MLS agency anono de tie nyina ene say me pa cho opanyin no echiremu a say Donzo move no cry bibio ho a ono no opese o kasem we chere Kotoko ene say o super striker be a friend say Bishri Kamara ewo ho na Bishri Kamara no Kotoko eso mani nhyeda enye no honimbo obopa or 29 years ba Kotoko mpanyimfo dwen ho a esa 29 de ewo so kakra Kotoko signing so mu ye 23 24 25 sa 26 omo person be exceed age bi na afi ofakuta poma ejina pa mu ni ade na so ejina pitch ne so na kofa nsempi e de aba they say krobia metamania bre sign youthful exuberant enti tieniye story no ene say Kotoko mpanyimfo aka kire Donzo agent ankode na eba ne say ye da se pi say kra goalkeeper Kamara aba beke ho a kire din ene ade a ni nyina na moso ena bibia wie pay Joseph Ablo we defender no crown so ono so we under auspices of your management no MLS agency na sisi ano de tie nyina ene say ye ni ajepa na mom your options are Kotoko mpanyimfo wo ene say Burkina Faso tieniye emame Burkina Faso yes Burkina Faso womudin komo kakra e de free ho no mo Burkina Faso womudin komo afi Cameroon and of course my friends say la Côte d'Ivoire womo assess players bi ho and womu nyina no strikers e no mo hwe yimu poke crowd baako de wo ye super e no mo pe enti o man ka che de nta o di Donzo ba ne se Donzo enya made a ya pa cha omunya botre striker mo so mo ne friends say Bishri Kamara mo de ne maye no mo man church kakra maye na ya assess and options are wo omu way options from Cameroon afi Côte d'Ivoire and of course Burkina Faso ehoni wie pay dia ene akire din Kotoko ebenya super new imbella in as much as Donzo move no aye bibio ho no still ano one the striker poke crab akufi African country ebeba ababeka anuanom a ejani mu no ho ne yanya bet Amoah from Great Olympics or attacker and of course Sudan Nina Brantia no su gina ho no pampe Abdurrahman Abdul Karim no yes I cheye din nese awuchemo ene ade nso pia free offensive wise e de ma wo mo e wani mu a enya keto akra nti nchemu ne nyina ene se Donzo ne de akwa bibi ho kakra said me confirmed them a couple of days ago no nemum sai agent na so se Donzo na makra yo Bishri Kamara ha
kotokwasi munya abotrema on Bisri camera. Yeah, assessing other options on other Africa countries. Se eno wie pay a ene poke crowd. Ya de ba ku be piso. Se no anwie pay ya besa ba mu agency momo aso ye ba kotoko. Make me a confirm ya man say 3 countries am din kan name ye no. Won benya super striker Eddie Efron na bibia awie nkunimje so eno kakra de ma ye na tiefo. Now ye wie kotoko foreign striker there ene ye nkọ anim kakra na ye confirm stories how do we so emma Lord Amoah right back ono ena ogina nifa so a obo edi freche na Patrick Asiedu ono free brekum Chelsea aba be ka kotoko nso gina benkum so bo e de kọ se omu mienu na lateral Patrick Asiedu na be kotoko bona fide property ye wi o na Lord Amoah right back na kotoko nso ena din koma dreche personal terms de yesikasam ye be ka se oh krachi usika abagye ni no me pa cho wo mo atiase kama sikasam no ekire din krachi na atiase ne salary bibia e de dana kwam kama nemom kotoko ne brekum Chelsea ntamudie no kra na nkara na kwa me awia ne sa na house of folk e na akoto anya kakra gu ase e nam se kotoko sika amode koye no has atoping up madin kan akire mu se ese ambush market bi koso na enam se akwadan Lord Amoah no the interest at heart bobo ko friends asante kotoko no de dana koma so no me pa cho nchemu ni nyina ne se nana kwame nso ene kotoko good relationship with regards to player transfer na wafre kotoko se Jack esa mo ye tofa kakra ba to sika mo de aba no so monye abodi fan kakra meto so mo top it up na ntesa munua no ma opumpuni mantamu no of course enkran womo ya snachi akwada no de akọ me ba cho nchemu ni nyina ene se kotoko mpanyimfo se ina snatcha se omo ene branch Lord Amoah awie personal terms no womo so ene brekum Chelsea mpanyimfo na kwame mu bedin koma toa so biem increase niema kakra na akwada de na koma so ope no atimi abam de ama no ne Lord Amoah onu gina kire bo na Patrick Asiedu onu so abadada no so egina kire ebo na yenye 2 full back from brekum Chelsea na bibia awie nkunimdie so nti kotoko mpanyifo top it up one sika kakra with regards to Lord Amoah so na be officially obetumi ababe krobia metema mapoma the Royal City Club bobo kono so bonafide property said Patrick Asiedu ene anuanom ahodro no so edi nkan aba no enti Lord Amoah de ne de story no ene se ni sika obagye salary ni nyina no wone kotoko awie ba brekum Chelsea se kotoko emfa abodi fan kakra meto so na bibia enwe nkonimdie so now yenko this sensational player Nidin Eddie Mohammed Shawkan, Medin Kai Eddie Amoah, Sa Padano, Accra Lions Bobo no, and what Chen Bobre Edima Womo, contract once and some day, my story now, Dada, Nasisiano, and Nam said the contract, with Bobo Accra Lions, no, Womo so more Malaysia deal be a mano, and can only renew no fan call Malaysia. Now, Kodan so the ATTM so soon Nimu Sabe no Hena. Ninianum bia no munino is a kind of Deko Malaysia, Nibia, as I was in Tracy, oh Malaysia, ho. Enyamanten tam enti akwadan on fancy move to Malaysia nemo move of fancy Shawkan Mohammed no Accra Lions super player no me pacho move of fancy boboko krobia ne crest edasi krobia metema sante kotoko boboko no eno fancy omu mover Shawkan Mohammed wono so ne die eno no wono so sikasam wone krobia metema awie ne mpanyimfo no representative ene Boboko ni penny for attention can sika obeji every month awie ekire din krojen nanso ese akwadano na ni agent anase baby a osi akan Accra Lions no yes oh Malaysia move na beboa come Malaysia any ade a nanso akwala ye betina confirm the amount say enra woni na busua esia ye kana busua wo ma ben no ne na janom na anuanom ne namfo kakra I decided say Jack they say kotoko no say the mu aye jet sad ye bi na wo hani no utimi kogura mu bo na wo yiro ho say the omode bo uboya eniema be fa kotoko fans ne crowd o manu be pushu ama abeko anima de bo wosoro beba no ebe chen Malaysia sam eni ade na eti Shawkan wono so wawie ne sika sam with kotoko na aka kakra akra bi a eso mtwetwe nhoma na nhoma ne be si from king say na ebe ya entumi enti amount update afa Shawkan Mohammed and a Lord Amoah and a Donzo and I feel so new likely striker obe free on my Africa countries ni bi so aba no nchemu ni nyina and e dey am exclusively
ewo GH Live kotoko ahimfie Asante Kotoko official Fun TV sa pepepe na ya the update no see with regards to players I would do any yabebo mo nsem e the amount dero no ene abom konkon e the amount e ya kamfo the amount say o Kumasi a eya ko Oscar Mark Boutique nene director Oscar menu ene mamage enidwa. They are very good people na boutique ntade chemu nya de ade de occasion bia obetimi eni omo edi kese no atoa so address kama amachi awie nkunimdie so me de Derek Saint Kizito ye update bebre I said beba with regards to player transfer ye monitor grants eto from chedi ye de bebre na afeniama awie nkunimdie so ye de see na yakoye next episode with exclusive na Yarasipi, thank you for watching. A GH Live. Yade ya far away, far away. And ade biasa de mekano. Ye kontidiachi, yen fan kwa ni je chrome. Se ba santi kotoko stories dia. Wa himfie ni ha. Enyim free ha nam se wo free ha. Enso na begu so na wo gina himfie a. Ayese de chinie si so no. Enya ade da. Se nso anawi aba ebeka wo. Kotoko news. Op original, accurate, super authentic. What do you anyhow? GH Live, you go far away. Everybody, GH Live, you go far away. GH Live.